Ndabasuhuje ariko kandi mbahereje ikaze mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kwikubitiro muri aya makuru yacu munyemerere dukubitire ikinyoma ku mbuga ngari, duhere ku magambo akomeye cyane uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabwiye mugenzi we Museveni uyobora igihugu cya Uganda ndetse n'umuhungu we Jeanne Muhoozi Kainerugaba. Ibi ngibi reka nze mbibabwire ku buryo burambuye, ariko kandi munyemerere tujye mu bice byinshi cyane biri kuberamo imirwano ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turerekeza mu mujyi wa Bunia, babwire nti mu mujyi wa Bunia abaturage bakomeje kwitotombera ingabo z'Abagande ziri ahangaha mu mujyi wa Bunia ku bwinshi. Noneho rero muraza kunyemerera mwokagira Imana mwe twerekeze muri teritwari ya Rubero, babwire nti kugezana n'aka kanya imirwano iracyari imirwano ahangaha muri teritwari ya Rubero. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje kugenda zikubitwa umusubirizo, ariko kandi abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC baravuga ko rwose komeje gukora ibishoboka byose ngo bakure izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha ku butaka bwa teritwari ya Rubero. Dusoza aya makuru yacu muranyemerera twerekeze ahantu bita Ibunagana ku mupaka uhuza igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turebe ibikomeje kugenda bihavugwa ku buryo bukomeye cyane. Ngaho rero ni munyemerere aya makuru yacu tuyagarukeho ku buryo burambuye, ariko ntarayagarukaho ku buryo burambuye. Niba uri umunyarwanda, niba uri umurundi, niba uri umugande, niba uri umukongomani, niba kandi uri mu gihugu cya Kenya, ariko ukaba dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV, reka nkubwire nti kora subscribe kandi ukomantinge urayikinge, ibitekerezo byawe mu by'ukuri ni ingirakamaro. Hanyuma ikindi usharinge, hanyuma ukomeze kugenda ubona amakuru menshi cyane kandi azira ibihuha, dore ko twebwe twamaze kugenda twitandukanya n'ibihuha ku buryo bukomeye cyane. Hanyuma jewe muba mukomeje kugenda mubana, akaba ari jewe ukomeje kugenda ubategurira aya makuru, ni nanjye ukomeje kugenda uyabagezaho. Unyite Mr Kenzo, reka nguhereze ikaze. Ubu kandi twahereye ku magambo akomeye cyane uwitwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yabwiye uwo bita Perezida Museveni uyobora igihugu cya Uganda ndetse n'umuhungu we Jeanne Muhoozi Kainerugaba. Uyu nguyu Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yatangiye agira ati hari abakomeje kugenda bijandika mu bibazo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifitanye n'u Rwanda, ariko ntabwo bazi ko bari kwikururira ibibazo bikomeye cyane. Uyu kandi Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeyeho ko nubwo igihugu cya Uganda kiyobowe na Museveni ndetse n'uyu muhungu we Jeanne Muhoozi Kainerugaba bakomeje kugenda bijandika bikomeye cyane mu kibazo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifitanye n'u Rwanda, batazigera babona ibyo bashaka ko biba ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi witwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yongeye gukebura amahanga ndetse n'isi yose muri rusange, ayereka igihugu cya Uganda n'uburyo kiyobowe na famiye y'uwitwa Museveni ahangaha ku butaka bwa Uganda. Yongeyeho ko kandi ibyo Museveni ashaka ko umuryango we, ngo dore ko ari nawo uyoboye igihugu cya Uganda, gusa igihugu cya Uganda kibasiwe n'uyu muryango wa Museveni. Avuga ko niba bashaka kwagurira imbibi ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitazigera bikunda, cyangwa se ngo abone igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubuyobozi bwigaruriwe n'umuryango umwe. Yavuze ko kandi ubuyobozi bw'aho ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugomba gusaranganywa uko byakagenda kose. Aya makuru reka tuyaveho, ahubwo twerekeze ahitwa Bunia. Abaturage bahangaha Bunia bakomeje kugenda bavuga ko bugarijwe bikomeye cyane n'ingabo za Uganda ziri ahangaha mu mujyi wa Bunia, mu gihe zivuga ko zaje kugenda zigarurira abaturage amahoro ahangaha mu mujyi wa Bunia. Abaturage batuye mu mujyi wa Bunia bongeye kugaragaza ko Museveni rwose akomeje
yakomeje kugenda yica umutekano w'ahangaha Bunia, ndetse abaturage bakaba bakomeje kugenda babigwamo ku buryo bukomeye cyane, ngo ndetse yewe ubwicanyi bwafashe indi ntera ikomeye cyane biruta uko igisirikare cya Uganda kitari cyaza ahangaha muri uyu mujyi wa Bunia. Ubu ngubu rero tukibivaho, reka twirukanke cyane twerekeze ahantu hitwa muri teritwari ya Lubero. Iyi teritwari ya Lubero kandi reka nkubwire ngo imirwano yongeye gufata indi ntera guhera muri iki gitondo cyo ku itariki 6 kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025, niho imirwano rwose yongeye kubuka ku buryo bukomeye cyane ahantu hitwa za Matembe. Ubu ngubu birakaze, abarwanyi b'umutwe wa M23 bari kubakubita bikomeye cyane, bababangura bababwira ko uko biri bugende kose batari bufate igice na kimwe cyahangaha muri teritwari ya Lubero. Amakuru nkura ahangaha muri teritwari ya Lubero, inyeshyamba z'umutwe wa M23 ziyobowe n'uwo bita General Sultani Makenga nuko zamaze kugenda zihungira ahantu hitwa Kaniro ku buryo bukomeye cyane. Ubwo ngubwo ahangaha Kaniro ni mu gice gituwemo n'abaturage, aho abaturage bavuga ko badashaka izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ariko kandi ntabwo nasoza aya makuru yacu tuterekeje ahantu hitwa ahangaha Ibunagana, dore ko amakuru nkura ahangaha Ibunagana ambwira neza ko ingabo za FARDC zishaka kugaba ibitero bikomeye cyane ahangaha mu gihugu cya Uganda ngo zibe zakwihorera ibyo ingabo z'Abagande UPDF zimaze iminsi zikora ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi uwitwa General Muhozi Kainerugaba ararahira akirenga akavuga ko umunsi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyahira kikarasa ku butaka bwa Uganda, icyo abasirikare ba FARDC bazabona bazacyakirize amaboko abiri. Ariko ibi ngibi ntabwo bibujije ko rwose abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda bavuga ko bagomba kurasa igihugu cya Uganda, ndetse bakagihereza umuriro batazabasha kugenda bikuramo batarakubita amavi hasi. Reka nsoreze ahangaha amakuru nari naguteguriye, gusa nkubwira ngo niba ushaka amakuru azira ibihuha, niba ushaka amakuru y'ibikomeje kugenda bibera ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukaba ushaka kubimenya koko wivuye inyuma, reka nkubwire ngo kora subscribe kandi ukomantinge urayikinge. Buriya like zanyu ni ingirakamaro kandi ibitekerezo byanyu bikaba inyamibwa kurushaho. Wowe ukora ibyo byose nkubwiye haruguru, hanyuma rero amakuru yacu uzajya ugenda ukomeza kugenda uyabona 5 kuri 5. Yewe ukomeje kugenda ugutegurira aya makuru, ariko kandi akaba ari nanjye ukomeje kugenda uyakugezaho. Ngaho nyita Mr Kenzo, ndagushimiye.